munyemerere ayo makuru tuyakomereze ku makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, aho tugiye kuyahera aho umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'Uburundi kuva muri 2015 wanyomoje Perezida Evariste Ndayishimiye washinze u Rwanda kufasha kugira ngo utere igihugu cyabo. Mu kiganiro na BBC Ndayishimiye yavuze ko bafite amakuru yizewe ahamya ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Bujumbura rubinyujije muri Red Tabara ifite ibirindiro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara, ariko twebwe tubabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Gusa 2023 nibwo Ndayishimiye yatangiye gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara. Nyuma yaho uyu mutwe ugabye ibitero muri zone Gatumba i Bujumbura, gusa rwasubije ko nta n'umwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi uha ubufasha. Mu itangazo ryo kuwa 23 Werurwe 2025 ryasohowe n'umuvugizi wa Red Tabara mu rwego rw'igisirikare Patrick Nahimana, uyu mutwe wagaragaje ko ibyo Ndayishimiye yavuze ari ibinyoma, sobanura ko abashyigikiye urugamba rwawo ari Abarundi. Nahimana yagize ati Red Tabara ihanganye ikomeje gufashwa n'iki gihugu cyangwa undi wese. Urugamba rwacu rushyigikiwe n'Abarundi gusa bumva impamvu zo kubaho kwayo zishingiye ku gusubira ku yubahirizwa ry'amategeko n'amasezerano ya Arusha yarenzweho na leta ya CNDD-FDD, nizo zatumye mu Burundi hatutumba umwuka mubi wa politike kuva 2015. Red Tabara rero yibukije ko muri Nyakanga 2021 leta y'u Rwanda yashyikirije u Burundi abarwanyi bayo bafatiwe muri parike ya Nyungwe muri Nzeri 2020 ubwo bari baturutse mu ishyamba rya Kibira. Yagaragaje kandi ko bitumvikana ko u Rwanda rwayifasha mu gihe rukomeje ibiganiro n'u Burundi bigamije kuzahura umubano wazambye mu mpera za 2023 biturutse ku gitero yagabye muri Gatumba. Iti u Rwanda rwafasha Red Tabara rute mu gihe rukomeje ibiganiro n'u Burundi bigamije gukemura ibyo bitumvikanaho. Hanyuma rero uyu mutwe witwaje intwaro wagaragaje ko muri iki gihe Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rwafunguye umunwa agamije kuyobya Abarundi n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo batita ku bibazo by'ubukungu byugarije u Burundi. Hanyuma wasabye abagenzuzi babyifuza ko basura ibirindiro byawo kugira ngo bashake ibimenyetso byerekana niba koko ufashwa n'u Rwanda. Ndayishimiye yavuze ko leta y'u Burundi itazigera ishyikirana na Red Tabara, ahubwo ko abarwanyi b'uyu mutwe witwaje intwaro bakwiye gukurikiranwa n'ubutabera. Ati ntidushobora kuganira n'abicanyi. Red Tabara yasabye imiryango mpuzamahanga yashyigikiye amasezerano y'amahoro yarusha ko yashyira igitutu kuri Ndayishimiye kugira ngo yemere kuganira n'imitwe ya politike n'iya gisirikare batavuga rumwe. Kandi yagaragaje ko iyo miryango irimo Abibumbye n'Uw'Afurika yunze ubumwe iba yarahatiye ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe, nabwo iba yarambitse
iba yararambitse intwaro hasi. Munyemerere rero aya makuru tuyakomereze nanone aho ahagenzurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta. Hanyuma aya makuru atugeraho nubwo byari bigoye kwitegura abanyeshuri bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo barerekana ko biruhukije kuko uyu mwaka w'amashuri utakibabereye impfabusa nyuma yaho pemerewe gukora ibizamini bya leta byari byarasubitswe. Hanyuma kandi kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Werurwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye ibizamini bidasanzwe bya leta. Hanyuma ku banyeshuri bize amasomo y'amashuri yisumbuye bari barigishije no kuvuga kandida libre byabaye mu turere tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abanyeshuri bishimiye kwitabira iki kizamini cyari cyarasubitswe ariko nanone barahangayitse kuko uko ibi bintu bimeze ubu uburasirazuba bw'igihugu batashoboye kwitegura neza. Pascal Congo abisobanura yagize ati ikizamini cyagenze neza nta masomo ya section ariko hari gusa imibare ubumenyi rusange n'igifaransa gusa. Umuntu wese rero yashoboraga kwibona ngo ntabwo yari yiteze ko ibizamini bizakorwa vuba nyuma y'itangazwa ry'isubikwa ry'ibizamini bibanza mu turere tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 ku itariki ya 7 Werurwe nk'uko bitangazwa na Media Congo.net. Hanyuma munyemerere dukomereze aya makuru nanone biri kuvugwa kuri ya mutwe wa AFCM 23 aho Colonel Nanka uyoborera ihuriro umuyobozi mukuru w'ihuriro wa AFCM 23 Colonel Nanka aremeza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kizasenywa cyose uko cyakabaye kandi ishami rya gisirikare ya M23 Armée Révolutionnaire Congolaise ariyo izasigara ari igisirikare cy'igihugu. Hanyuma kandi Colonel Nanka yabitangaje kuwa mbere tariki ya 24 Werurwe 2025 ubwo hasozwaga amahugurwa ku ngengabitekerezo y'ihuriro muri Kivu y'Amajyaruguru. Colonel Nanka yabwiye abitabiriye amahugurwa ati ntabwo hazabaho kuvanga, nta gusubizwamo cyangwa kumvikana. FARDC izasenywa burundu, ingabo z'impinduramatwara ya Kongo ishami cya gisirikare cya AFCM 23 izo zizaba ingabo zonyine za Kongo. Hanyuma Nanka yakomeje agira ati ubu ARC ni kimwe mu gisirikare gikomeye ku mugabane wa Afurika. Urabishidikanya hano yirukanye abasirikare b'abanyaburayi itsinda ingabo z'abarundi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo aho aba banyuma batagishoboye gutera abanyamurenge. Yafashe ibihumbi by'abasirikare ba SADC bo muri Afurika y'Epfo yigisha kubaha ingabo mpuzamahanga za MONUSCO yirukana FARDC n'abafatanyabikorwa babo FDLR na Wazalendo. Yo wumvise imvugo y'umuyobozi wa AFC iteka wumva ko intego yabo ari ugukomeza urugamba kugeza bakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Felix kandi bagahindura ibintu mu gihugu kuva hasi kugera hejuru. Hanyuma rero reka tunyarukire muri Uganda. Muri Uganda naho amakuru aturukayo aratubwira ko
imvura idasanzwe yateje imyuzure yazindutse igwa kuri uyu wa gatatu muri Uganda mu murwa mukuru Kampala yahitanye abana babiri mu gace ka Murimira. Hanyuma umuryango utabara babaye muri Uganda utangaje ko abo bana bapfuye nyuma y'uko icyumba bari baryamyemo kirengewe n'amazi ubwo nyina yaragiye kubahahira ariko imvura nyinshi ataragaruka. Hanyuma rero ikinyamakuru Chimpreports cyatangaje ko umuvugizi wa Croix Rouge ya Uganda Irene Nakasita yavuze ko bakomeje gukorana n'inzego z'ibanze mu gutabara abaturage. Yagize ati itsinda ryacu ryatabajwe kugira ngo ritange ubufasha kuko inzu nyinshi zarengewe. Ubu turi gukorana n'inzego z'ibanze. Umwuzure kandi wibasiye ibice bitandukanye bya Kampala birimo Banda, Kyambogo na Kinawataka wahagaritse urujya n'uruza. Imihanda imwe irafungwa. Umuvugizi wa polisi ishami ry'umuhanda Michael Kanawunura yagiriye inama abatwara ibinyabiziga yo kwirinda gukoresha imihanda yibasiwe cyane ahubwo bagakoresha iyaborohereza urugendo idashyira ubuzima bwabo mu kaga cyangwa urugendo karusubika. Yagize ati byiza n'ubusubika urugendo kurusha gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Abaturage ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje ko ibikorwa remezo biciriritse mu mujyi ariyo mpamvu umwuzure wakajije w'umurego, bityo ko hakenewe amavugurura. Ni mu gihe kandi abaturage basabwe kwitwararika muri ibi bihe by'imvura idasanzwe kuko ishobora no kuziyongera mu gihe biri imbere. Rero dukomeze aya makuru yacu tunagana ku musozo aho tuyasoreza muri Korea y'Epfo aho guverinoma y'u Rwanda binyuze muri ambasade y'u Rwanda muri Korea y'Epfo ihanganishije imiryango n'inshuti z'abazize inkongi ibasiye amajyepfo y'uburasirazuba bw'icyo gihugu, ikaba ikomeje no kwiyongera. Amakuru atugeraho aravuga ko ambasade y'u Rwanda muri Korea y'Epfo yavuze ko u Rwanda rwifatanyije n'abaturage na guverinoma y'iki gihugu muri iyi minsi y'akababaro. Kugeza ubu abantu 24 nibo bamaze guhitanwa n'iyi nkongi, naho abandi 36 bakomeretse, muri bo 12 bamerewe nabi, mu gihe ubuyobozi bwatangaje ko benshi mu bapfuye bari mu kigero cy'imyaka 30 na 70. Inkongi yatangiye ku wa gatanu w'icyumweru gishize ihereye mu gace ka Sancheong, itizwa umurindi n'umuyaga mwinshi wayikongeje no mu bindi bice. Magingo aya barenga 23,000 bahunze ingo zabo. Rero ikindi wamenya nuko ibihumbi n'ibihumbi by'abashinzwe kuzimya umuriro hamwe n'abasirikare bagera ku bihumbi 5 bari gukora ibishoboka ngo bazimye umuriro no kurwanya ko ukomeza gukwira mu bindi bice bitandukanye, aho bari kwifashisha imodoka ndetse na kajugujugu z'igisirikare cya Amerika. Ni naha rero dusoreje amakuru yari arimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Kiweho yabagezaho ariko nanone bagiye gukora subscribe aya makuru. Reka tubagezeho amakuru muri rusange, ingingo z'ingenzi twibanzeho kuri uyu munsi.
mu makuru twababwiye muri aya makuru twababwiye ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibiribwa na FDA yatangaje ko uruhushya rwo gutumiza ibiribwa mu mahanga ruzajya rusabwa gusa ku biribwa bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu, mu gihe ibindi bizajya bikorerwa gusa igenzura ryimbitse bigeze ku mipaka mbere yo kwinjira mu gihugu. Kandi muri aya makuru kandi nanone twababwiye ko mu Rwanda naho hariho gahunda nziza aho Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation yatangaje ko muri gahunda yo kwihutisha iterambere NCT u Rwanda rwihaye intego ko buri rugo ruzaba rugerwaho na interinete bitarenze mwaka w'ibihumbi 2029. Kandi twanyarukiye mu buzima twumva ibiri kuvugwa hano mu Rwanda mu gisata kijyanye n'ubuzima, aho twababwiye ko abasenateri bagaragaje urusobe ibibazo basanze mu mavuriro y'ibanze bikomeje gukoma mu nkokora itangwa rya serivisi zinoze ku baturage, basaba ko byakwihutirwa gukemurwa. Kandi twabanyarukiye mu mahanga aho twababwiye ko nk'uko twe tumaze kuyibabwira, aho twababwiye ko umutwe witwaje intwaro wa leta barwanya Burundi wa 2015 wanyomoje Perezida Evariste Ndayishimiye ashinja u Rwanda gufasha kugira ngo utere cyabo. Kandi muri aya makuru twababwiye ko abanyeshuri baherereye aho mu 23 y'igenzura bakoze ikizamini cya leta. Kandi twagarutse ku makuru avuga ko nanone aho muri Congo Corneille Nangaa umuhuzabikorwa wa AFC mu 23 yatangaje ko igisirikare cya FARDC kizasenywa burundu. Igisirikare cya AFC mu 23 cyose twahise tunyarukira muri Uganda, aho umwuzure waturutse ku mvura nyinshi idasanzwe imvura nyinshi yaguye i Kampala igahitana abana muri uyu mujyi. Kandi leta ikaba inyuje muri polisi ikorera ku muhanda ikaba yasabye abaturage kwitwararika muri ibi bihe iri kurwa itoroshye. Twanyarukiye muri Koreya y'Epfo aho twababwiye ko guverinoma y'u Rwanda binyuze muri ambasade y'u Rwanda muri Koreya y'Epfo ihanganishije imiryango n'inshuti z'abazize inkongi yibasiye amajyepfo y'uburasirazuba bw'icyo gihugu, ikaba ikomeje no kwiyongera. Aha rero dusoreje amakuru yari arimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Wayasaga hano kuri African News Domaine avugiye hano mu Rwanda niho wari, kandi naya arimo kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariho wayasanga ariko nanone wanakora sayibo ubona ibiganiro byacu. Dusoreza aha dukomeze mu biganiro biri imbere ndetse n'amakuru yandi ari imbere. Dukomeze mugire ibihe
kuri African Deals Domain wahakurikirana amakuru bagenda vugwa hirya no hino ku isi, kandi ayo makuru n'ahandi hantu wayakurikira sibye hano kuri African Deals Domain. Kandi kuri African Deals Domain tubafitiye izindi serivisi zitandukanye, aho ukeneye ubujyanama mu gukora ubucuruzi ubwo bwose, yaba ubyara inyungu ndetse cyangwa se ibigo non-government organization, ubwo ni ibigo bidaharanira inyungu, nabyo rwose tugufitiye ubujyanama kandi tubikora kinyamwuga, ku buryo rwose ukeneye ko hari business yawe iyo ari yo yose cyangwa se umushinga ukeneye mu bujyanama kugira ngo ubashe gukora neza, African Deals Domain turahakubereye. Kandi nanone muri African Deals Domain birashobora kuba waratangiye ubucuruzi cyangwa se ukaba uri guteganya kubutangira ariko ukaba udafite umwanya wo kujya ugera muri business yawe, nabwo tugufitiye abakozi kugenzura business yawe, bareba ibyinjiye ndetse n'ibisohoka, bareba ko bikoreshwa neza, ubundi tukajya tunaguha raporo ya buri nimugoroba. Abo bakozi rero nabo turabafite muri African Deals Domain, icyo usabwa ni ukuduhamagara cyangwa se ukatwandikira ubundi bintu bikabasha kugenda neza, abo bakozi ukabasha kubabona nawe ugakora business hano, unafite n'ibindi bintu ukora. Ariko nanone turakubwira ko ukeneye gukora icyo twiga iyiga mushinga, nabwo rwose hano kuri African Deals Domain tukora business plan. Wibuke ko kandi gukora business plan ari uburyo bwiza, ko ukoze mushinga cyo twita business plan iyo ikuyobora, iyo ni nyandiko ikuyobora mu kuzagenda ugira ibintu ukora ukagenda utera imbere, hashingiwe ku kuba ufite iyiga mushinga. Rero nitwe dukora business plan ku buryo bukorohera, kandi serivisi zose wazisaba online rwose utiriwe unaza cyangwa se ngo wirirwe udushakisha, watwandikira gusa ibintu bikagenda neza. Nyuma kandi rero byumvikana ko muri African Deals Domain uramutse ushaka kwandika icyo twita project ya ufite umushinga ushaka kwandika, uwo mushinga twabifashamo abajya mu makaminuza atandukanye, mu bigo by'amashuri bitandukanye, baba bafite aho bashobora kujya gupresenta imishinga bakoze, namwe tubahaye ikaze muri African Deals Domain, ubundi tubandikire imishinga mujye kwipresenta ibintu bibashe kugenda neza. Nyuma kandi turababwira ko kuri African Deals Domain nyuraho ikiganiro uburyohe bw'urukundo, aho tugenda tubasobanurira ibintu byinshi bitandukanye byatuma ugira umuryango utekanye, urugo rwiza, niba uri umugore niba umugabo, ibintu bikaba bigenda neza. Ariko niba uri umusore n'inkumi, nawe hari ibyo ukeneye byinshi kumenya bijyaniranye no kugira ngo uzubake urugo rw'inzozi zawe kandi ibintu bizabashe kugenda neza. Ariko ni nako tubagezaho uburyohe bwa business, aho tubageze iki kiganiro kibaha ubumenyi bwose bukenewe bwo kugira ngo utangire business ndetse no kugira ngo ukomeze business ikure. Aho rero ni mu kiganiro uburyohe bwa business uba urimo gukurikirana hano African Deals Domain, ugenda umenya byose bigufasha mu buzima, ubumenyi waba ukeneye mu buzima bwo kugira ngo ubashe gukora business kandi ibashe kugerwaho kandi ubashe kuyikora neza. Tuze rero mu kanya gatoya twanzike dukomeza aya makuru ku buryo burambuye. Aha ni kuri African Deals Domain, bibagiwe gukora subscribe uri hose, bagusuhuje kandi ukomeze kumva neza kwiyumvira amakuru kuri African Deals Domain abagezweho hirya no hino ku isi, aba yagiye avugwa cyane yose.